Što je najvažnije, uspjeli smo djecu spasti, uspjeli smo sebe spasti. Pa nadamo se da ćemo boljela. Pod vodo še vedno 1,5 metra, že 7. dan, mesta ni več, zaliti so avtomobili, ceste, parki, obupani, objokani, brezupni. Družina srna, nemo opazuje in čaka, da voda odteče. Strah jih je razdejanja, sledi, ki jih je naplavila, brez elektrike, brez vode. Naša novinarka Tanja se je do družine prebila s čolnom po lesenih podih in lestvi. Niko ni sanjal, niti razmišljal, da će se ovo desiti. Bilo je iznenada, pripoveduje Dževat Crna, ki skupaj s soprogo Jasmino, otrokoma Elmo in Safedom in babico Diko podoživlja trenutke groze, trenutke, ko je hišo poplavljala voda. Ja i supruga smo ustali, probudili smo djecu i pokušali smo da spasimo što možemo. V Šamcu leži blizu izlitja reke Bosne v Savo, kakih 70 kilometrov od opustošenega Doboja, je 8.000 ljudi zalilo v trenutku. Počilo je ob 5. zjutraj, ko je popustil jez. Voda je drla v mesto. S Cmokom o še eni preizkušnji življenja govori Dževat. Tu smo ostali u kući, na okupu. Nadali smo se opet, kuća je koliko toliko jaka da će izdržati. Vidjeli smo da voda dolazi, znači, u prvi sprat. Nadiri, normalno, strahota je to, međutim, pokušao sam ko glava porodice da budem pribran. Izašli smo nasprat, uspjeli smo nešto osnovnih stvari da iznesemo, znači. Začelo se je temniti. Na podstrešju so si na hitro uredili zasilno bivališče, da jih po noči ne bi presenetilo. Razžiral jih je strah, niso upali zatisniti očesa. Svako malo se budiš, mrak je, normalno, ne znaš šta se događa, nema ništa. Danes je evakuacija mogoča. Naši policisti jih rešujejo, tisti, ki vztrajajo, si med seboj pomagajo, pa četudi steklenico vode. In prav Slovenija je tista, ki izdatno pomaga, dostavlja tudi zdravila, hrano, vodo. Da, upravo smo dobili od njih vodu. Slovenije. Da. In končno vera, narodnost nista več pomembni. Srbi, Hrvati, muslimani, vsi so združeni. Pošaljemo hrane, mi koji možemo doći do puta, do hrane češće, pa prenosimo njima, dajemo čamcima. Uglavnom, svi smo kao jedna porodica, jedna familija. Bez obzira na naciju, znači bio si Bošnjak ili Hrvat ili Srbin, nema tu nikakve razlike između nas.